Тхамишчи санатории дорта байгум кота швалата фыцак сменаyan. Шармагундай сымбасата коту кажынан фыж. Фыцак смена ахашсан дууни убона. Швалатам анкалма кашын сымыди шагыма қалзагула фамбунта. Умай волдайма экскурсий тадар. Санаторий швалатам баштуны кашын шена низина адмадар. Алы швалуны дарфенын дохтырта. Шнышанцым канын забахганам процедурата. Санаторий кушчита куджавынц, автомаясы швалатта бахаудышты сарды жынзинатты. Умагашкасын асым азалу қауға амапайда. Хиштер тейвалдайманым шарышта гарвитынс швалаттадыр. Аппатқауға уавыртадырсын шарыш тамсамай шаулафан рышта грава яқыл загамасы мадишаг. Бонсын ахудан байыр тахаттым. Асы санаторийма путевка тараттынс ахвашсух ама бира швалунжам винон ташабитын. Рамдан фицахат, манензатын фасидиш, но гумбалту шартон, анкартина факанам али жирда кафен массовом, мамафта кашночи флударом был кидрмас шарс, но и наш дербас узнавший.